Tayo ba na o kabakap? Kalanganin kami sa matkot, kau na walap. Sa tanggaw kau mo ipayakian so, nabihin kau mo ipil mo itengkit. And bil perayang ew pa din, ano mo imasan. Usa pagkakawit and ganun mo sarawi. And so siya man kit, medan ngay maban. Ew kiyang, pagay so lang kan. Tama pain kau mo kaunap kiyang iya main kot. Kapaiada, masan po gatong, kit koros. Sang damatugutuk. Dahil belaut. Timara mo yat kaon sa kamo Jesus Christ. Amen. 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 Mami no mal buk saraw ya malyang ya baklang nan pisali mi ralaut eo. O ay ren sawas pan ko sang nan rodigtuk eo lel sidu. Pisali mi ralaut eo rodigtuk eo lel sidu. Memasa ni met pai Aramas kan makin soy kala kawai dan Aramas suat kan misoda kan men kalbangi metepanakan tepateng Israel kan misoda kan wahon ke Koht abra kan paran ki pekiong kosannya dan kono o matematawan nan kapedir ninran o nipo rarasong chuke kan luman pil akan makin matrak nan rak koros o Israel kan sotaken mangla. Ola ba na ibatak may sangwat Sohngen Aramas ta magkot kin Kapaiada. Sohngen Aramas ta magkot kin Kapaiada. Yesa magutail koros kin mauki tailen poita. Atail maur en kakpil wiya maur paike. Maur kay me pan Kapaiada Aramas kan atail benini tabil pain dalawang Israel kan may anahan sawas. Tail kin klang tail kin mauki ni tayo sarikan en kakpaita. Tail kin pil mauki wasan tatong kan atail tatong kan en kakpaita. Kahit yan tatong na nobis dia sa tatong koros tail kin men klang kakpaita. Katail memotwal, katail kinparanki. Ni anso magkatail kilang rang anson rak one two kaya kan mia. Te motwal kan paita ma. Israel son light kan pilkin paranki ni anso marakin quality teran ma. Katail Aramas Ikami adalah magkatail kin anso koros kin kapakap kin makot and kabaik tail ta. Niyan ko Kapaiada samba usaraw masa niyang katail me Kapaiada ata moib. Katail bil karonga sirika na bil wawayang katail ranwat ninduan ko Kapaiada samba mesansal nan Genesis. Magkasaleda tuan mawan kota Kapaiada Aramas. Wiada samba ong katail Aramas. Mia iren watawatiyo me bilsansal sang rensarikan me. Nin sabiyo monen kota kalanganata sambawat tail minan rotorot o liselpeng. Samba minan rotorot o liselpeng. Arabuagi kupuran ko ta mawang Aramas. Agatin kupureta magkatailan miminan sambayo me teren kapay. Katail bil karong isang sarikan arail ko sa iya tuwa na kubur kita en wiyata motwaliyo nan Eden. When apali Aramas me peini wiyata. Awiya magdaiban ka lang, awiya kotamen memen kabakabaya katail ta Aramas kan anso koros. Mona kasaneti te mona wiyata Aramas. Wiyata sa umbukat koros. Punianso Aramas pan miya, ren ka kinsa na mau kita miya. Iwan kota limbago ang Aramas. Sangta ni tapio ay kasalayan ko tayo may bakbakong tayo.
Uksarawa bil mahasani manakalay rewa ko sa iyame. Niyanso mag-Koht metawedan wiyat Aramas pueki emen paikan korus. Pai korus tailen ka kinsa na maoke. Esito men kaleb kila paikan memire. Wiyada katay Aramas mentata mier cholang kan. Aba wiyada Aramas pen eukiyang paikan ong katay. Katay Aramas me pilata po en kak kasaleng katay. Tuan mau ni, tuan lapalapa ni, tuan kapaya kan. Song koras memire taylan kakpay. Ada ketayl Aramas maininin payamau ketayl utan Aramas kay makonengan en kapag mga kotan so koras pagkukot kapur ketaylan payang maawag tayo na nankipay ng ranakan koros. Ang niyanso met tip dalong ni Samba, kapay, uya megot magtay ba na nano kotoka bugtay den kakpay ki. Kot pan kapay iktay. Niyanso makot, teriya koyang Samba, kot patake ang atam me, aban nansiyang, puniyanso me, abang kakareti putuwa, ay yan sa may ban tulong tame kakaret. Wag may ban nantiyang o wiyata sa ang koras may motuwaleo konengan en kaboreta ay ban kakpaiki. May ban momoto sote nantiyang bay motuwaleo en kakmao ay sote ban kakaleti megot. Niyan so me ria kotong Samba tip chukta Samba katay na anak ko to kita pay bukat. Ariran wat men eukiyang katay ninduan tame Pesalem ta David ko sayang tayo nan melakaka ta Pesalem ew rejugeo lan silu makatalyang katay me mie Sohngen Aramas kay makot ken kapaya. Imen tayo rong mau boy sote kot sote men katorek tayo up. Magatail men uya Aramas kay me pay, agtay ba na nane, kapayata iresolu me sansal na nirabukat. Kaya winira, Koht kin kapayata Aramas men me toror sang Samba. Atail more toror sang Samba. Aramas men maamor toror sang Samba. Karayaw Koht kin kapayata Aramas men me perenki amasan takosannet. Koht pan kapayata takin kapayata Aramas men me perenki amasan. Imaw kay labi lo kaya wat isuro wagi yang mga ibang kawawan ni Bombe yap. Iwayon da saturated with this word. Utan tail tula na namasan. Koht kin kapayata Aramas men nakin paran kiyamasan. Kasuluan sa Aramas makot kin kapayata Koht kin kapayata Aramas men makin mi lumaan pil nanirajisilu ko sa yame chuka merasong chuka kan magin patiti lumaan pil. Eri magdaibang watak nan puksarawi pil akin kalap karas-rasiyang ngayon sarawi. Remet mawawagi makot makin kabayata Aramas kan makin paypayan takin mi tan maten ngayon sarawi ta mi ren ngayon sarawi to. May ten ngayon sarawi en kawkaway tiray. Koht men memao. Pain Jesus kasaleng kutay, makoto te memao, so te men palasa. Koht men memao, pan kubur perenki, en kapakapaya Aramas kan, mekonengen kapaya. Kayo, Aramas men metoro sang Samba. Aramas men metoro sang Samba.
Episode laut tayo rejectuk eo. Episode tayo rejectuk eo. Memasa ni eringay memimi nan sila peikat. Pueki kauno. Ipeke ningi treo mail kumail en kin wawait ki nan amail more. Sanganal makot kachin kilalayang kumail. Niya kachin malabay kumail to. Al pot makot wiyada ong emenemen kichaniata koto o wiyala sabuleme aramas te serike tan mo wait lale. Iko sayaning apan mes sang ni ti palalong nan samba miela sa aramas riyaw. Sa aramas riyaw bukat pilsansal nan bisalim eo. Eo sa aramas makin paranki kayang impen Koht. Sang niya turo sang samba, sang niya perenki watawatak, tebil men lalla, wewe kila, sama niya la, masanin Koht, o sang niya men maiteng ng sarawen kawkaway di nan ranakan koros. Ayaman aramas met turo sang Koht, Aramas men magin lalawe, aramas men magin kalapkawe, o so ta men pekiyang kuburen Koht na namaw. Episode sa laut tayo, rejugjugasak isu masa niyang kitail. Tayo isak isu, masa ni erin ni maran kauno, ikegailing kiyang kumail ter kinitawan mauran merotorakan, aba, Paal lamalam sote kis kata pemia. Paul magday bang watak mau irawat kau kila moren kau no magday en telen mellaw ter alasang Israel magin wawait nan rotorotkan. Iwan ementail en metametewa matail more en Koht utan torosang more en sambawat. Yan so magdahil kin kolang ni molen kapong niyan so magdahil kin mona tayban kasi ya mego tragen mentalen kawata petail o pul abali petail kapon puksarawi o kaugila metama gdahil ko siya melelo pung Paul men kasaleng gdahil wen kasambalen atayil more and toro sang sampa kaugila moren Christ the kauno o kagaling kiyang gutail, magdailan turor sang, mauran maruturajakan. Puwagi aray lamalam, sote ekis, katapamia. Turor sang samba, wiwian sambakan, kasandian sambakan, gutairan turor sang. Bila besu sa dalaw lamaw rajik riyaw masa niyang gutail, Nanamail maur, kumail wawait ki limbak, tuwa de Christ, egatin limbak ang katail, o gatin mayroong kila peni, pwede katail. Rasang mayroong poma o mayroong eo, magin kabarenda, kuburen Koht. Niya sa me ran koros, makawa, Amen mawiya sa ulang. Song laut kin lalong amen chay. Songan kasong kan buk basang ng amen chay laut. Magawiya sa ulang men apsote song kin lel reang. Audani anano pureng tek sa bal may mimiteren Koht teso. Pagkabuk saraw masa niyang gitail me Satan men kota prapala kamela. Pitiasang tame atay, ren Koht, ren Jesus. Eri, kitayid baan lalong nan kasong anso koros. Apni anso magtayid baan, boson o kamelala mag-Koht baan sa usay kitayil, po atayil maur, en toro sang mauren sampa. Ngaban katin kabaya kitayil, o kiyang kitayil kel, en kakpaweti. Mauran samba. Toro sang samba wiya
megot kesambal ong kitay sa walang rambagat. Iyasa mamuin miya kaya anso magtay kinsamanta atahil mauren mas. Miya chorto mabilkin sa walang kan magin nanso tumomota bil ko sa iyo kaya so kinsamanta tami uyaran tayo. Imen kami dala men samantawat men kasaleng kitay madamog tayo milala mas kaiten mo mauyo. Ab tay egay kinda kinsamanta so mekin isuro ko marat samanta buya ki remen purala remen men uyata maro uyaran sayote men kataman ki yang rail me tamer ko sang nale maininin sote mau o sansuat terkotong nan morio mau ari Imen kasaleng kedai ran wat me. Nianso mo kedai kotong ran Christ. Nianso mo kedai choro sang samba. Medal me song ban lel re chai lab. Nianso mo kedai ban muiteng o poson code me ban susik chai na ran kan chorus. Atay lalilu ran Koht ban mamawla ban mangayla. Puegi atay choro sang samba. Katayban lalong nan kasungsong anso koros puegi katay miminan samba. Pain Jesus kasaleng katay na uya bataken pontol me batake ang Aramas and me katay ban udan kasik makasungsong bandal katay. Ekay katay ban me kila takamakam kila Christ. Agay kitay baan lalong nan kasungsong kan. Magtay bang wadak na ni puro laut isa kayo bilkasaleng trail dunduan ni Rael kay me gila Christ absurda aleti kacang bentamaro ya pon sambawat. Puya kira kasik makacang iyo makot kogono pang Israel kan mamamauri ang meninin laut melel morin maurwat. Abibil kami adalah kecil kan memiminan maurwat mauran saulang awya maur kasambalyo. Ningan so magdahil nanti yang anturo sang samba agot kan kapayak tay. Kaya tayo nangongdag tayo len kak pawede at tayo limunchijikan. Abil kan sa usay kitail pag tayo len kak kelayla. O sila mo muna tayo ban piyang at tayo limunchiji. Niya tayo ban turo sang sambawat. Mauri ang Koht, awiyan mauri ang magtahilan turo siyang samba. Akot pan kapayag tayo, nga so magtahilan turo siyang sambawat ng rankan koros. Nanbil testimony yan bil kasalita me ran koros tayo uya pay ong imunchichi men magtahil. Kaya so kan bil metaway magtayo sa tukakong. Pusara masa na yung trail makot kayang trail songan kapay koros pagtailan kakpayang upaweti at tayo munchichi. Kariyaw na Aramas makot kin Kapaiada Israel Aramas kan magan paran ki masanin Koht. Magan paran ki masanin Koht. Mintailan burang watak Pisalim na laut iyo racik riyaw. Pisalim iyo riyaw masani ap rakin paran ki peki ang kusan natin kauno o matamadawanan kapetir ninran o nipong. Magdaiba ang wadak nan bukan Joshua. Joshua awi Aramas men mapayita puyagi paran ki watawatak masanan Koht. Nan main Joshua, ebil kasalayang trail nan bukan Joshua me ewiya ira laut yo me ni mensang ni sawas ni sojek pan miyan so me ban katorola pwen ewiyang main Israel kan nintuan kosan nadan Koht kaskas kuli ki ang Aramas pukat kosan nadan Koht ebil pilata Aramas kay menkin ewiyang ewew kay
Nianso me kasantier poren ka kawait ki masanen Koht ang Aramas pugat. Iwan ka sambalen kosanen Koht te masanen Koht. Joshua uy Aramas men me kinsanti ang masanen Koht na nansukan koros. Koht pil kawait ki ang main Israel kan Israel men paita aren ter manogela kosanet kan. Mia isjaban ko sa isjabanin data ata mia olen magel kay me I wewe ki meninin paita medal sang pugta poyaki arail ese kuburan Koht arail ese masanen Koht ni anso megen wrong sang Aramas pugat medal all siliman me wewe ki sang nan olen magel ka ibilgen buryang may ki Nanbuk sarawi ito may wadak may Aramas kin kapakap ki may Koht sang may sodokato aabi sodokato may olen magel men may ininin ken beren ki watwadak puk sarawi ni may siyang nisawas nisoto tanami niya anso yo meraban uya kamotong kay pon takamagel arano utan naglaklanan pantapok utan rododat ki di melen me ban kacho orese me ban kacho rano rogulang ren olo intayang olo melaw kabakap ki enter kacho ab melen enter kacho pon takamagel tanini anso me kabakap na kagote intayang rail kumail tolan nan kamotongkan pagranwat pon kumail bang kilangalanan matawo awang kacho pon cabot esudaban kacho ay mauyawi nan rano pon Soto kacho yo marti yang pon takamagel abra kelang kacho ni mataw ab soto man marmaragan kacho mebilsan sal pon takamagel Elijah painbuk sarawan mahasan ni Bilnani Buru awiya Aramas men nilokayan wayan the ordinary man tuwata ngayon ko Ani anso me kapakap Koht kauti kato arrange on parke. Ni anso me bilpureng kapakap tama uyawi bilpureng kato morte. Ordinary people ngayon ko biltuweta. Tay mo Koht men kabayagi men kita meninin laut. Buksara bil kasaleta magday Aramas kin masak mia masangke mebil mia retail mendata ketail mia ren Koht imagare tak tail nana atail moran toror sang wia toror sang samba ran koros pagtailen kak anki o kamedele me pai bugat pa mia retail o ketailen wata ka masan kaiten ko yang mail malen wata ka masan puegi Ewa kasantiyo. Abo beluya kapay wang trail niyan so magtrail tete kila masan ng Koht. Trail udan ban pay ban Koht ang trail. Pag trail ban koyo kala ninto na trail ban na sela mo na trail ban kawait pay na trail more. Trail ban koyo kala nanansaw kan o sela mo na trail ban pay yang kaluwedi at trail mo inchiji kan. Malsat din so lang mo ko saya melang utan isong nga nga apal isong nga apal ang magdaiban mo iteng Koht usara masan na mesota me Koht magkot sa kako kitay so de peki pain kitay mia Aramas mo ya peki kitay mia ngayon yo memanaman we are pagin trail nan ranakan koros. Usara masaning trail ma trail bukok trail and poson. Poson a Koht pan Kapaiada kuburang trail. Yawan amkin wata ka masan. Kailan wata ka ta buwan mamaray sila up. Niyan sa makaban imen trail and buralaw watak bukan Joshua. Paganan puwat Joshua kawkawait ran koros may momanatel Israel ban kalweti weikan
Arayban kak paita, niyan so maraban santi ang masanin kot. O what ligiala, esela, ko santiyan kono, esela ko sanitan kono. Arayban paita. Sansal nan main, anso met Joshua, kalwa men Israel kan. Sohngen kapay todo, sohngen way todo merakalwe ti pweki. Araylin sanoki, anso ang santi ang masanin kot. Pilduwadak trail rambugat, tray solangan sutukakan metamatawan magtrayban kailan niya tray sutupan men santiyang masan koto watak masan kot. Panbak tabak trail karongesang Israel son batang kan son kawit kan magpataki ang trail me. Niyan sa magtrail watak buksarayo medal ki trail me nesela. Kauno ba may tengan sarawian kawit trail buktrail nesela. School mao. Israel semen en sarawi puksaraw pil mao kin kawit child. Ap memen meken miyang child ran goros kin sarawi. Pan ka po weng child tanong child nanen wewek. Kaya so child kin isro wewek kumaila kin watak puksaraw nakamo kin kis puy kita tame ko sa iyang mo lagaw mo soto non sa namawang ye. Abu kin kapeng gubagin ngan saraw kin pilkawit kin yan. Nawatak irechayo. Ayban watak ire mo in riyaw de silu ayban wawag kita. Oh, okay. Wawag kita makaban ko sa iyo. Pagkakot so tagan kahit anan sa ko sa pan mga yang trail. Kot kin mentayan udan really thick into his word. Magrebang watak ay ure out trail sige sa wawag. Trail banana watak ay ure mebilkak sa wasa iramo. Dahil bang wata-wata kakot, nan sarawan mo kawawang trail, tamang trail wata-wata. Dahil sarawan mo ya, kot sa taparan kisang naramas mo kudot, okay, ini-mini-mini mo, pak, wata ka lang, okay, mawar ngayon sa mala. You really have to know what you're reading. Tama ki wata-wata nan, eweuran. Aramas, chota me, wata kaya sang Genesis lel Revelation. Pilaramas choto mawatak, palilawad na naramas pukat mawatak, irabukat, rabisuro no wewe kitame, egos ko sa iya. Pag resorte men utan, koten kaway tirail, raben wiwiyaki in senarail. Koht niyan so may pilita men Israel ka na uyata ko santi kay o kayo may uya na uyata ko sanne tisa ko kayang men Israel ka ran kan wata-wata karan koros pa uya may got kasambal magdalban wewe gila ko sanne den koht ak tail mana sa may pay pan mire tail ko kolata pay asota mini kapatroto che Pai soto wawa ki may bang waran kisto sa may kayo kasalala, pai mire. Pai bilmini ay kak pawede ay munchijikan. Pai bilmini ay koyo kan uyay dato. Kapay pukat ay soto chuk. Kaya ansok tayo kin matamatawan me lalakong ang school, pinahay mo. Habukin chamanda tame, ay babakalab ko sa iya. If no me, no you. Ariwilikin intayang, kaya so, men lola ba to, intayang ay babakalab. If no God, no you. Really, it boils down to masoto ko, soto child. Kot mawiyay child da. Ari, song koros me mire, lalakong, and non-school, lalakangan wiya totong kan, koyong kan, talent kan. Kot mamay tayong child na naan kisang bukat. Kaya sa bain, esela buhay kag child. Aramas kay medalakong. Kot mamay tatapog child yan kak, pahay kisang bukat. Ngarimen, bilpurayan ko ng child. Child and there, manogela. Sa bulimen ko puksaraw ito, kusan na dakan, may sansal nan puksaraw.
Thailand watawatak. Puk tabanan puk sarawi. Taban. How many? 66? Puk wanisa kuno. Wapong? Puk wanisa kuno. Nan puk wanisa kuno. Aininin magdaiban watak. Isuto kami nalame. Sombare otak tailban. Wewe kila tete kila tama minan puk wanisa kuno. Try studying Chut. Mauya ireteo nan puksarawe. The Bailiman. Abnan book riyawat. Mauya only one chapter. Song total magdayga quality sang nan book riyawat. Rey so lang ko, eninin kasambal melel at ailan so ang masanin Koht. Kahit ten ran sa rawitya, ten niyesil taran kan magtrail. Kin talato wasakset. Apran koros. And we ala megot magtrail. Paran kiwiya. Paran kiwiya. Irajik riyaw me, ako siya. Irail magan paran ki. Peikiang kusan yan kono. Chaiban wata ko law aban wiyala kisena tail mo. Tamay watak himay ban wiwianan eweoran. Mahisudaban watakata megot met sangnan buksarawiya isudaban wiya po isuda watak kaisuda kawit kiyang yemen wiya. Aininin kasambal melel reso lang ko Thailand utan santiyang nan masanan Koht pag Thailand kak kipay rangan koros kahit yan payen moni chat kapayakan apay melelen Koht maban so sek Thailand na atay silok and mawrwat puksaraw kawit kiyang Thailand may imuin samba Chota maban lola. Chota maban so pela mori. Ari karaban na tala na wat pusaraw bugdalan ter yang emeno metorola obra la mori. Abdalan nan sila mo. Nan sila mo. Maay bababan mela ay ngay ban nan chi. Mayangay gan ban sulayang ya angay iban nan tubuegi ayon sinogi watak masanan Koht men kawetye ranagan koros. Pay yen kak euran an kipaweti. Pay en kak minsan amaw nan ranagan koros. Koht kuburgi en Kapaiada emenemel chay. Aptay kudananane en santiyang amasan kan. Imenjalan watak nan Joshua iralaut radugdug walu. Muna tayo tola nan irakasilu. Joshua walu. Nemasan ni kanayang bapukan kosan na to tan kin watawat niyan son kautang koros. Kaban kin sukusukul ki ninran o nipong o kanayang song koros. May injing tiya lala. Erka apan kapoya-poyala o poita. Kaya dyan ngayon may kuso sa yamet. Apok sara masaring child ng Joshua relaw euro tig walu ang pureng watak. Kanayang bakpukan kosan na to pankin watawat ni Anson kautang koros. Kabankin sukul ki ninran o nibong. Nanduduran mi ko sa yang trial me Koht kasalayang Moses merenkin intrungiyata masanan Koht ni wanim kan wasakan nan nitit kan
Puran ka kalyalyo watawatak. Tama kuburan ko tong Israel. Mewa sa may bilinda, en injingitan ni mong yung child. Injingitan dan mong yung child, buk child enter manogela. Tama kamsing kila ni irawat. Era kayam ban kapoya-poya la. O paita. Kapoya-poya la. O paita. Jota magin baitang ki. At yamu man aramas magin kalong ki maasanin Koht. Aral nature sent. Iyay basa pangang kumail na anwat. Poyaki aramas pukat. Raganan nan siyang ranasela kuburan Koht. O watil kiyala. Tawawa kila. Mahasanin Koht. Nanarayan mo. Ibil ka melele me aramas pukat. Melel miya sentro Israel. Arail tato kong Koht may ninilap melel. Wan toro naramas meraleti. Mainday bahan sutakak wadagati. Maplasan makayo koneng Thailand wawagi magan kamen kapoya-poya o poita ayon sinoki masanin Koht. Wasagis minta mo kanayang song chorus me inching diyang lale. Song chorus wawagi lepin lokaya chorus. The masan chorus may sandiyang nan-masan ng Koht. Ay ninin kasampal melel chalan watak. Uwawa kita may kuskusaya. Yesa magdahil kin watak puksarawan ng rahan kan chorus. Ibil men pureng kapurayang. Karaban na dahil watak puksarawi. Pwede Koht kubur ke Thailand wata-wata ko Koht kubur ke yan kapayag Thailand ang nakanakan koros. Kasiluan sa Aramas makin Koht kinmen kapaya Israel kan makin santiyang ni Pilap and ngayon Sarawi. Ni Pilap and ngayon Sarawi. Purang bakalanan pesali meralaw teo rat kutik silu may masa niyang child raraseng chukayakan, lumahan pilabagan, magan matarak nan rakaros, o cherail kan, sotakan mangala. Ragan paita mao, isang koros, maragan uya. Malasaya kaya sok dahil kin, mamuna tayo kilangata maramaso, da chukayaw, sanamao, paita, wamaw, taking kalangasang ni wakan o tiyakan. Magkayo kasambalan chukayo, yay kalawan chukayo. Pwede makalawan chukayo, pati di wasagis me, sote mau, aban kaporeta, wa sa kanakan. Wa me sote mau. Kasalayang dahil me akin kaparata wa nan rangkan koros. Dahil yamo na dahil sa pweki chendukan na po malamal opil mi wakan kin parata. Dahil managela me wasa me patitiyo me kayo kasambal. Kalawan chu kayo. Tanakin patati lumahan pilap. Men kak kiyang pil ni kalaban chu kayo pwen kak wama. Ngan sarawi kudailan na ran koros. Magdaiban metawata magdaiban toro sa ngan sarawi. Ayan so magdaiban metametawa me. Apal ta kasong me inin lao tong kutail. Pag kutail so lang may teng ngan sarawi and kawait kutail. So la pil kokolaye. So la men sa wasay kutail. Tama Jesus ko saya. Amawi kola. Pibahan katarato, son sawas sang mail, pen sawasak mail, mailan wawaki, masanan Koht.
Iban katarado son sawasaman men sa usik. Kumain. Ayay ngayon sa raw makot kat kito po yan sa usik tayo. Kudala nanap patitiyang nan masanan kot. Umayteng ngayon sa raw yan kawkawit tayo raan koros. Pwegi. Tayo lang kak payamaw nan sila kot. Bayan kot ang mimira tayo. Niya tayo ban mayteng kawitin ngayon sa raw yan sa usik tayo raan koros. Ngayon sa raw yan maban pekin tayo. Soda tayo koyok ta soda tayo kak and pawedi ni munchijiwat. Dan ni munchijiman at magtayo payang. Ija ngayon sa raw yan maban kak pay kan tayo o pawedi. Pwegi mabawedi ar sa angkoras. Ija magtayo uya. Poson o kamedale. Ngayon sa raw yan tatok lalatay. We need the Holy Spirit. More than ever. Rambugat tininin lausang dame miyamas. Samba, imun samba, ininin karan medal. Ugsaraw bilmasan we are in the end days. Tell me ni imun samba. Yawan rere ni imun samba? I don't really know. So time and mesa. But we're in the end days. Wagi kasong ban laut lang. Song suat kan ban laut lang. Ang tayo so lang. Anana santi yang nan ren ngan sarawi. Puen kak so sake tayo. Jesus kasalang tayo karasarasyo ninduan all re amen. Amen kawatay mo ton pipe. Amen ton peak. Nihanson mo tayo lala na naamasan, ebil tuwa tayo katangela, child, doon ngayon sa rawi maban kawit tayo. Ibil kak katete ang kumayal me, tira na ramas me, pura lang mori, pwede rasula mo ite ngayon sa rawi en kawit iraya. Remen muwiya Israel, the kaleb ki maur maramila le. Katay daramas sudapan kak paweti magtay sa tamuiteng ngan sarawi en kawit chay. Imentalan wata kaya kay muna tayo kam sa kala. John iralaut the Yohanes iralaut issue ratuk silisak issue isisak silisak isu. Ran mesarawiyo imsakala makayo kasampan. Ni rano, Jesus up katta o kapitiya lauta masani memen nimpilatar and kotare o nimpil. Ikamedala me pila uya sa iyo makasampan. Akaraseng tuga bot magan patitiluman pil poyaki. Utan maur anana pil. Semen kan, chokche kan, scientist kan, piltira tame. Kudahil kak, sotong mga rahan pa isa, kasi ba mga tame akot. Abnihan sa mga tayo, soto ba nalayang tayo pil, ngayon warela, rahan pa iyo tayo limahog tayo kak, live without water. Pilay ninin kasambal ong maur. Kahit yan maur ang chuka botcha, maur ang aramas koros. Toong song koros may maur. Pil. Ininin kasambal melan. Radito silisak walo ni John iralaw di siya maasan ni nintuan mapuksaraw maasan ni memen maposon niya pilen kamawat pan pulsang nan mongyong. Siya nang kapan magtay lanane at tayo poson nan uya lalawat lahan sa koros. Nanirawat ko sa iyang dahil magtay poson Jesus at pilen kamawat pan pulsang nan atay mongyong.
Jesus katin masa ni met tuan ngeno may Israel kan. Maposo ni panahan ki. Ponihan sa wo. Ngeno sa ikin jo para to. Pagi Jesus sa ikin jo yung Allah. So da solang man banan tama. Ikak maur ki maurin solang. Likin ngen saraw. Magawiya men solang men madamadawa magaban kalib kaya maurin solang. You need to really ask your question. Ikak maur lel ni himui. Pain Jesus ko sa iya. Kadal anane pilan ngayon sarawi. And so say kadal na natayal mamor and iwiura. Agtay banan kay mauren tay. Amen kaim sang gila. Tama Jesus ko sa iya. Nan matuy relaut isu. Makawit kiyang child. Magtayil bahan pagiyak tayo panale. Radugdug wano and matuy bil ko sa iya. Tayo bahan rapagik, tayo bahan nan isu o wano. Kasayang tayo me. Katailander punot kita magtayban kang tanim. Amagayo ko sambal Thailand pagkikot and kataratong ang sarawi then may teng ang sarawi and mire tayo. Ngayon sarawi ay ninin ka sambal sang mga tapil magtayo kanya. Katayl utan ananen utan kurang go back to the basic. Kailangan ng saraw. Ran koros. Ewe uran. Kailangan ng kalalabag retay. Yeah. Where is ng saraw mi rate so. May kalang dodo ng dodo so lang me. Aliro ran bukat mo kuso kuso iray so lang kaya. So ta ng saraw iray. Aragara tarakak ang lang samba tawiyam mo tawiyam ito. Magtayl hutan, menuya solang bedel kay, o solang pay kay, sadalanan ng saraw buwan kawit tayo. Kapag kalangan ng Koht, pwede Kolonia Assembly of God, have some spiritual leaders, mom and dad, the Israel kan mesandir wasaksak. Tayo ba manogela, magtayl, ananan ng saraw ng ranagan koros. Yaraman ni Chargila, one ngayon saraw mirew. The one tama mirew. Baga rin kung ano en kalkalaw tela kapay melal ngayon sarawi. Nanranagan koros. Tayo gutan na. Eri. Koht pan kapaya Israel sa ulang kan. So lang dyan makakuya sa umpugat. So lang maginturo siyang samba. So lang maginisunog watapuk sa rawi. So lang magin may tengan sa rawi. And kaway tamaw. Nariran wat. Kaya nger watawat ki sa buliman Koht. Kaya nger uyala sa ulang taguyala sa ulang men. Maso, uksaraw kawit kiyang tayo ranwat ranan kamaor. Koto, o alam kamaor rin Jesus.